Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Čika Srbas. U današnjem klipu pričat ćemo o balističkom raketnom sistemu Šumadija. Uživajte u klipu i vidimo se. Raketni sistem Zemlja-Zemlja Šumadija je namijenjen za uništavanje površinskih ciljeva neprijatelja kao što su vojne baze, aerodromi, luke i lučka postrojenja, važni transportni čvorovi i raskrsnice, fabrička postrojenja i drugi važni kopneni nepokretni objekti na daljinama do 285 km pa do 300 km. Raketni sistem Šumadija je organizovan u osnovnoj formi baterije sa mogućnošću da svako lansirano vozilo može dejstvovati nezavisno. To je balistička raketa kratkog dometa tipa Zemlja-Zemlja maksimalnog dometa 285 km do 300 km koju je proizveo EDE Pro. Šumadija je namijenjena za balističko dejstvo kratkog dometa. Šumadija je već u fazi ispitivanja i testiranja. Njen domet je od 285 pa do 300 km. Njen kontejner se sastavlja sa 4 rakete. Šumadija je vođena raketa. U prvom delu putanje je balistička raketa jer ona ide do 90 km u visini, praktično probija atmosferu, a onda u posljednjem delu putanje zapravo ima inercijalni navigacijalni sistem za taj rad ili taj smer gdje treba udariti. Šumadija je vođena praktično kao i neka vrsta planirajuće krstareće rakete u posljednjoj fazi leta. Šumadija može samo koristiti kinesku raketu FC. Osnovni podaci ili osnovni podsistemi modeli rakete Šumadija su bojava glava, upravljačka sekcija INC, inercijalni navigacijalni sistem i odsekom za vođenje raketni motor i sekcija rotirajućeg stabilizatora. Bojava glave je razorno rasprokavajuća ukupne mase 200 kg. Snabdeva sa kontaktima i blizinskim upaljačem, a plan je da Šumadija smesti na Kamazovu šasiju sa 4 do 6 kontejnera. Model raketnog sistema u razmjeri 1x1 je prikazan na sajmu naoružanje DEX 2017 u Abu Dhabiju. Testiranje i lansiranje će se obaviti u Pakistanu, jer Šumadija u Srbiju ne može lansirati rakete jer mi nemamo taj poligon za izvršenje rakete. Šumadija koristi dve vrste rakete, G2 ili kako da kažem G2000 i G252 ili G2052. Drugari, to bi bilo to u današnjem klipu. Ako vam se klip svidao, lajkujte ga, subscribeujte ga i tako dalje. Veliki pozdrav!